Suludo je plaćati recimo nekih 25, 30, 35 eura svakog mjeseca za nešto što ne trošite maksimalno, a plaćate. Danas vam pokazujem kako da pomoću svog starog telefona ili pomoću male spravice koja se zove MiFi ili MiFi da napravite stabilan kućni Wi-Fi za sitne pare bez ikakvog ugovora. Ćao svima, hvala vam na podršci i hvala vam za gledanje mojih videa. A danas pričam o tome kako riješiti problem visokih računa za kućni internet i kako uštedjeti na tome. A svi znamo da mjesečno ili godišnje poklanjamo providerima mobilnih usluga hrpu novca. Ako se uzme u obzir da je prosječna količina podataka, odnosno interneta koju potrošimo mjesečno otprilike nekih 50 do 100 GB, a da 90% domaćinstava, za svaki slučaj, plaća pakete sa neograničenom količinom podataka, odnosno sa neograničenim internetom. A da svi znamo da nas to toliko nervira i da se često pitamo za kog vraga ja plaćam mjesečno 50, 60, 70 eura i u čemu ja to potrošim toliko. Ista stvar je za sve one koji žive na Balkanu cele godine i za one koji dolaze samo povremeno iz dijaspore i za one koji provode vreme na nekim lokacijama gdje odu jednom ili dva put godišnje ili provode možda vikend ili nek provode mjesec, 2 mjeseca godišnje na tim lokacijama. Plaćanje fiksnog, odnosno kablovskog interneta i potpisivanje ugovora na 2 godine je po meni ozbiljan luksuz i ogromna obaveza. A kao što možete i sami vidjeti u svakodnevnom životu, veoma unosan je biznis za kompanije koje nude te usluge. Tu se sad postavlja jedno pitanje. Šta ako ste student koji često recimo menja stan, na sve te usluge plaćanja interneta još dodate i raskid ugovora, potpisivanje novog ugovora, svi troškovi koji izmisle te kompanije samo da bi zaradili što više para. Ili, na primjer, ako tražite internet za stariju osobu kojima treba internet recimo samo za Viber, da vam se jave, da možete čuti kako su, šta rade, da pročitaju nekad vesti ili eventualno da odu na YouTube i da pogledaju neke videe. Ili, na primjer, ako imate kuću na selu ili vikendicu gdje provodite samo recimo vikende ili ste u inostranstvu tokom većine godine ili samo ako želite smanjiti mjesečne izdatke na minimum. U tom slučaju je idealno rješenje ono o čemu ćemo pričati u današnjem videu. A do kraja ovog videa ćete moći sami zaključiti koja je opcija najbolja za vas i koja je opcija najjeftinija za vas. Ja ću vam isto na kraju ovog videa i dati neku najjeftiniju opciju koju ja trenutno koristim, a pričat ćemo i koji su nedostaci svega ovoga. Vi nemojte zaboraviti subscribe-ovati ovaj kanal i hvala vam za gledanje ovog videa. A na početku, prvo da vidimo kako sve to podesiti, šta je u suštini taj MiFi i kako podesiti stari mobilni telefon da ga možete koristiti kao recimo vaš normalni kućni router. U suštini stari mobilni telefon možete podesiti na opciju hotspota. Hotspot je opcija u telefonu da telefon deli Wi-Fi, to jest internet podatke sa drugim uređajima. I da na taj način povežete sve ostale uređaje na njega. Stari telefon će biti taj koji služi kao router i koji daje signal. Podesite ime interneta i šifru. Jednostavno u opcijama za Wi-Fi na vašem svakodnevnom telefonu nađite tu mrežu. Ulogujte se kao na obični Wi-Fi. Ukoliko negdje provodite recimo vrijeme sami, na primjer radite sa vikendice na daljinu ili ste na selu ili na pecanju ili nešto slično, možete podesiti u rutinama da se hotspot uključuje samo kad ste na određenoj lokaciji ili u određenom vremenskom periodu. Moja preporuka je također da se taj stari telefon uključi na punjač, odnosno da punjenje traje dok se baterija ne napuni, a da punjenje počinje kad se baterija spusti ispod određenog nivoa. To možete sve podesiti naravno u podešavanjima za sam telefon. Sad šta je MiFi? To je prenosivi džepni router ili uređaj u koji ide SIM kartica. Sa njega se ne mogu slati poruke, pozivi i služi samo da šalje internet podatke. Možete ga kupiti na Temu, na AliExpressu ili negdje online. Za razliku od kućnog routera koji je kablom povezan na fiksnu mrežu,
taj džepni router koristi mobilnu mrežu, odnosno 4G ili 5G, kako bi kreirao Wi-Fi signal na koji se može povezati telefon, laptop, tablet ili bilo koji drugi uređaj. Ajde vidimo konkretne primjere i cene po državama na Balkanu, jer operateri nude pakete koji su savršeni za ljude koji ne troše 100 GB mjesečno. Ako grešim u nečemu, vi me ispravite odmah na početku, pišite mi dole u komentarima ako sam napravio neku grešku, jer sve podatke sam našao na internetu. Evo na primjer u Srbiji, ako ne skidate neke velike torrente, igrate online igrice, neki paketi od 30-40 eura vam u suštini ne trebaju. Uzmite bilo koju karticu, prepaid karticu, na primjer mjesečne planove imate za nekih 4 do 7 eura gdje dobijete 10, 20 i više gigabajta interneta i to je dovoljno za neki obični surf, društvene mreže po koji YouTube video. Za vikendicu, selo i za neku stariju osobu ili za dijasporu imate na primjer u Jetelu plan za 12 eura gdje dobijete 50 gigabajta koji važe mjesec dana i mirni se dok ste na odmoru. Znači nema one 2 godine plaćanja nekih ugovora i slično. Za Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini su ugovorne obaveze za fiksni internet prilično krute, a pretplate nisu male. MTEL, BH Telekom imaju odlične internet opcije na Doburu. Možete aktivirati, na primjer, nedeljne pakete sa dosta gigabajta za par maraka. Ako ste penzioner ili student, mjesečni trošak može lagano da skratite na nekih 5 do 7 eura mjesečno, umjesto da plaćate fiksne pakete po nekih 40 konvertibilnih maraka. Za vikendice, recimo i dijasporu, dok ste tu, aktivirajte brze opcije poput 30 GB za 3 marke koje traju par dana, dopunite kad potrošite i to je to. U Hrvatskoj Bon na bonove nudi pakete gdje sami birate koliko vam giga treba. Možete složiti prejak mjesečni paket od nekih 10 do 12 eura, što je duplo jeftinije od najjeftinijeg kućnog broadbanda koji košta po neki 25 plus eura, a niste vezani nekim ugovorom da morate plaćati recimo na 2 godine. Za turiste dijasporu koji dolaze u Hrvatsku, nedeljni, odnosno 10-dnevni flat, neograničeni paket za 10 eura su zakon. Odlična stvar. Budimo realni, ova opcija nije za svakoga i želim da budem potpuno iskren sa vama. Za koga je ovo? Za ljude koji recimo žive sami, za studente, penzionere ili ljudi kojima internet koriste za neke bazične stvari. Viber, Instagram, vesti, gledanje filmova s vremena na vreme i naravno za ljude iz dijaspore koji imaju prazne kuće većinom godine, a kad dođu na odmor recimo ili rade recimo od kuće nekih, dok su tu na odmoru nekih 20 dana da bi dobili što više godišnjeg, za njih jeste ovaj paket. Za koga nije? Ako u kući imate recimo 3 gamera, 2 gamera koji po ceo dan skidaju igrice i po nekih 100 GB ili ako vas petoro u isto vrijeme streamuje recimo 4K video na 5 različitih televizora, za to vam ipak treba ozbiljan optički kućni internet. Brzina ovog interneta nije na nivou brzine optičkog interneta. Budimo realni. Testiram kod mene MiFi. Našao sam ovaj MiFi uređaj za nekih 30 eura. Pravi ga Huawei, a ujedno i pametni zvučnik koji radi sa Amazon Alexom kao glasovnim asistentom. Ja plaćam trenutno SIM karticu sa neograničenim internetom nekih 15 eura mjesečno i nju sam stavio u ovaj uređaj. Povezao sam na internet nekih 20 uređaja, tu su mi povezani moji laptopovi, kompjuter, sigurnosne kamere, sijalice, zvučnici, mobilni telefoni i tako dalje. Za SIM karticu sam potpisao ugovor na mjesec dana i nemam nikakve obaveze nakon toga. Poenta ove priče je da ne dozvolite mobilnim providerima da vam uzimaju pare za nešto što ne koristite. Pišite mi u komentarima koji internet vi koristite. Pišite mi isto da li mislite da je ovo korisno o čemu sam vam pričao danas. Ne zaboravite subscribe-ovati ovaj YouTube kanal, udarite neki like, napišite mi komentar dole ispod. Jednostavno želim čuti vaše mišljenje o svemu ovome. Hvala vam svima na gledanju ovog videa i mi se vidimo u nekom novom videu.